I mala kola. Gledam 92. cijele godine vidim, 93. cijele godine. I sam sve postavim pitanje, kako to mi putujemo oko sunca, a ja gledam iste zvijezde. Jel zna se, ako hoćeš do nečeg doći da moraš krenček proći. 93. vratim se kući, uzmam papir i olovku i počnem da crtam najuošljivije zvijezdane sklopove. Po tom vašem sustavu, što je sa drugim planetama sunčevog sustava? Putuju li one isto oko Zemlje ili putuju oko Sunca pa skupa s njim oko Zemlje? Ja ne znam za ostale, osim Venera putuje sigurno. Oko Zemlje ili oko Sunca? Oko Zemlje. Jer ovo što su sad bilo u novinama pa kažu Venerin spektakl, nije Venerin spektakl, već Sunčev. Jer Sunce je preteklo Veneru, jer ono obiđe za godinu dana oko Zemlje, a Venera kažu za 2, valjda, nisam siguran. A što ćemo sa Nikolom Kopernikom, Johannesom Keplerom, Tychom Braheom, pa na kraju krajeva Galileom i Newtonom? To su ljudi na čim spoznajama počiva kompletna suvremena znanost. Oni su cijelo vrijeme bili u zabludi i u krivu. Ja ne znam, kažu da su oni dokazali taj heliocentrični sustav. Ali ja sam tako zaključio, posle toga, kažem, recimo ovakav primjer, ja sam Zemlja, vi ste velika kola, vidim vas cijele godine, a vidim i da vas sunce obiđe za godinu dana. Po meni obiđe i mene sunce ako obiđe vas. Ali po vašim mjerenjima vi ste došli do podatka da je sunce u stvari puno manje i puno bliže nego što nas uče u školi. Da. I to prosto mjerenje. Po vašoj teoriji sunce bi bilo puno manje od Zemlje. Puno je manje, ono je četvrtina zemljinog prečnika. A zašto je nama ono toliko važno? Zašto biljke rastu od tog sunca? Zašto bez sunca života nema? A ako je ono tako malo i nevažno? Važno je zato što nas misle ljudi da nas grije njegova toplota. Ne grije, već nas ova atmosfera grije jer se ona razmnožava na sunčevom svjetlu. Razmnožava? To je, mislite, kao živi organizmi? Jeste, jer i to je oblik života. Mi smo jedna vrsta života, a ova atmosfera druga vrsta života. A što je sa drugim zvijezdama? Jesu li oni isto tako malene poput našeg sunca? Najvjerojatnije da jesu. Eto, nek bilo ko nađe sebi saradnika na njegovom meridijanu. Jeste li vi te svoje spoznaje prenijeli nekim astronomima, znanstvenicima? Pa bio sam u Sarajevu prenosio, ali ljudi su nezainteresovani, ne mogu vjerovati, jer to je jako teško dokazati da sad ja ispadam pametniji od svih astronoma svijeta. Ali nisam ja to izmislio, to zvijezde kažu. Samo treba malo bolje gledati ili recimo mjeriti geometrijski. Zanimljiv je podatak da ste rođeni 8. siječnja, na dan kad je par sto godina ranije umro Galileo Galilei. 310 godina ranije umro Galilei. To mi je malo neobično. I nakon Galilea javljate se vi a rodio se taj dan. I kažete ipak se ne kreće. To možemo nazvati ptolomejskom kontrarevolucijom. Pa ne mora to biti revolucija nikakva, jer uopšte za naš život nije važno da li putuje Zemlja oko Sunca ili Sunce oko Zemlje. Ali ja kažem, važno je meni što sam to ja otkrio. Dobro, kad čovjek iskoči iz zrakoplova sa 1100 metara, udari li on u Zemlju ili Zemlja u njega? Udari on u Zemlju. Zato što ga privuče sila zemljine teže. Zašto ovi sateliti stoje gore? Otišli su van sile zemljine teže. I lebde gore. On udari u Zemlju. Upravo to se dogodilo prijatelju Sanjat Pražen, koji je